نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa barang sin abutan sin pagpangadji ini, kuasin sa salam-salaman sin kami, maun pahadarat sin kamu, mga kiaulungan sin Allah ta'ala, yari na isab kami kumanap sin pangadjian, bunga sin pag-iman. Serta masih-masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman, amin Hindu singguro pamurid. In Hindu singguro pamurid, in lilayun taniwihaun, ayat hasuratu Ali Imran, ayat hanggatus hangpu. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun pagtagun hamasan na to ini, sin taumaas, sin bata bago, laung niya good news. Mang laung niya aung good news, iniyan baita sin tao patao. Adapun in good news, baita sin tao patao, in kamatauran mabaliskat da, bukun da good news, bad news da. Adapun in pangadjian na to ini, lawireng sing good news. Maita, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Imahasut si mahatinggi, maulong iwang malasakato. Aun pagtaron biyayta kato sin nabi hadis niya, fi jimmatillah, aun pamalihala sin Tuhan, di karausan sin tao, palihalaunin tao.
ama, iban ina, di niya karausan, ayu putunin anak niya. Di niya karausan, prutikanin anak niya. Sarawa imaha, suci maha tinggi, karausan niya, palihalaun, ingkatan, piapanjarin niya, aula manusia, apabila silari mutas dengan kawayaan sin Tuhan. Adapun bang manusia miutas na rin nga kawayaan sin Tuhan, na siya na magpalihala hawaran niya. Siya na magayad simbaran niya. Na bang manusia, siya na nag-ayad simbaran niya. Siya na nagprotek simbaran niya. Tumaod na imangi daing sin marayaw. Tumaod na nasasakit daing sin wala na sakit. Sabab mag-ubat na intao simbaran niya. Apabila intao na sa sakit, mag-ubat na siya simbaran niya, bukun doktor mag-ubat kaniya, tumaod na in sakit. Mga tuan, palmainsin Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin. Kamu na yan in sarayaw-rayaw manusia. Kamu na yan in sarayaw-rayaw tumpukan. Kamu na yan in sarayaw-rayaw siulakan. Kamu na yan in sarayaw-rayaw manusia. Pakain patuhan. Hindasyo. Hinabi Muhammad iban simmiagad kaniya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, in kita niyo hamasatan niyo ini, kita niyo impialang kasintuhan. Nakawidda kita niyo ring umat na kauna. Nakibidda kita niyo ha umat hagitungan. Maita, way misan silpon nila. Way misan kamera nila. Tiyo din pagkaun nila, tiyo din badyo nila sa yari view lakay sinallahu ta'ala kato. Kuntum khaira ummatin, kamu na yan in sarayaw-rayaw siulakan, kamu na yan in sarayaw-rayaw tumpukan, kamu na yan in sarayaw-rayaw manusia halom singkauman, apabila ri kamu mutas, hapang hindu sin Nabi iwan sin mga sahabat. Sabab sila timbiyata, nabang natuyad tumauro limbiyad turagbus, kita niyo na manusia marayaw patuhan, kita niyo na manusia ang paulinnas marayaw papagkahi. Subayin ama, marayaw siya ha ina. Subayin ina, marayaw siya ha ama. Subayin dua maas, marayaw ha anak. Subayin anak, marayaw harwa. Nandihaon. Bang mabihad to bukun good news. Labi rin ha good news. Sabab din nga Tuhan. Amo yadto mga anak apo, amo yadto mga kakasi, sin Allahu Ta'ala, imbeta sin Tuhan, kamu na yan, in sarayaw-rayaw manusia. Maita, amanu billah. Marayaw yung pamarat sayap sin Tuhan. Wa amilu salihat, iban iamalan nila ininang marayaw kabayaan sin Tuhan. Wala sila nataabit sin dunya. Wala sila nataabit sin dayaw sin dunya. Maita. Si Fir'aun nataabit man siya sin dayaw sin dunya nalumos. Si Karo nataabit man siya sin lingkat sin dunya tiwon sinuno. Sin lupa. Ingkatan nataabit sin dayaw sin dunya bukun kabayaan sin tuanin iagad niya najuja na. Surayan mga tuan, wa amma man taga wa asara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Imanga sila taga, intaga nakasubra ng pagmaksiyat. Yaon na yung katan, jinis babara, pasin pinang niya, maksiyat patuhan iwan sin pagkain niya.
Ay mga sila, nakahinang simbihad to. Biya kan Firaun, biya kan Karun, biya kan Namrud. Nasipog sila ri hadunya, nahina sila ri hadunya. Imya kada Nabi Allah Musa, si Manyang. Imya kada Nabi Allah Ibrahim, si Manyang. In magad ha ummati ni haulihan magad ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na inimbiyata sin Allah Ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Na may ta sila marayaw sinagbayta Tuhan hasabab sintu. Laqad wasafa Allah fi hadhihi al-ayah ummatul Islam bi salasati awsaf. Biyayta sin Allah Ta'ala insifat sin mga bariman di ayat ini tuin taw. Angkan sila marayaw, angkan sila rimayaw, angkan sila lumamud ha marayaw, ri sila mang lamud-lamud ha mangi, sabab sintuin. Hikaisa, al-amru bil ma'ruf. Nagihinang sila sininang marayaw, nang daraak sila hahinang marayaw. Uning pagnganan hinang marayaw, kullu ma amara Allahu bihi min khairid dunya wal akhirah. Katan sin unu-unu naraakan sin Tuhan, daakan kato, khairad dunya harwa karayawan, karayawan dunya iwan karayawan akhirat, amat yung pagnganan al-amru bil ma'ruf. Amad tuin hinang pamarayaw. Katan sindaakan sintuhan. Asibi iwan dakula, wajib iwan sin sunnat, hinang nila hikarayaw kanila riya dunya, iwan hikarayaw kanila hadlaw akhir. Ito yung sifat nila. Hikarwa sifat nila an-nahyu anil munkar. Kullu ma nahallahu anhu mimma yufsidu dunya wal akhirah. Katan silyangan sintuhan, amuin makalarak sin atulan diya dunya, iwan makalarak sin pahala kanya hadlaw kana ayan, timatangkis siya. Tuha jumlahan, hihinang niya indaakan, tiatangkisan niya in liyan. Ini katu pamarat saya sa bunda. Di siya mabutas hala ilaha illallah. Ya, matawad na butas hala ilaha illallah. Apabila manusia wala nabutas hakalimatut tauhid, hakalimatut syahada, fahuwa fi jimmatillah, in siya kalasahan sin Tuhan, in siya ayaran sin Allah Ta'ala. Maita waliyullah, kakasih siya sin Allah Ta'ala. Nabangin kita ni hamasana tu ini, magpakasih kita ni hanakura, magpalasa kita ni hanakura, magpalasa kita ni utaw makusog, magpalasa kita ni utaw sin, bangway na sin. Bangway na kawasa. Dahil nga sa babiyan, mga anak ka po, harap na to pa Allah Ta'ala. Im nagbabaya-baya sin gumi, Tuhan. Im magbabaya-baya sin adlaw akhirat, Tuhan. Ing kataan manusya yari harumi, immajuti piyag kakahakaran nila aun dunya, aun adlaw akhir. Naingkitan niyo, yarim biyata sin Allah Ta'ala. Nah, hisyusin na kahinang simbihad turagbus, ulaika humul muflihun. Paman sin Allah Ta'ala, into na kahinang sinyadto, sila na to'y mga tao unto.
Halawang bahay untong, harwa bahay untong, hatulakan untong, bukun hatulakan untong, hakabata untong, hakalaas. Yan mga anak ka po, imbiyata sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kato tanyo, ayaran na to, imbaran na to, di na to, karausan, ayaran, imbaran na to, bangkitan niyo mutas di nga kabayaan sin Tuhan. Sumakawa, bangkitan niyo ri mutas di nga kabayaan sin Tuhan. Janji sin Allah Ta'ala, Allahu waliyul lazina amanu. In Allah Ta'ala, bagay niya, kakasin niya, tawangon niya, yung mga silaw no. Bariwa. Na. Kakuyagan biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya. May tak kita kakuyagan sin Tuhan, may tak kita kalasahan sin Tuhan, aun biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu. Salasu la yaghullu fihi qalbul mu'min, qalbu imri'in muslim. Tuhinang bang ini mahinang sintawin tu ini di mabayain atay niya si malumni, marayaw sila. Sabab impasugpatan na tutudyo patuhan atay. Bang di mayawin atay, rimayawin kata. Bang kimangin atay, kimangi day nuno. Sulayan tuhan. Na, uno yanin tu, hamuk ling hatu. Palmanis sing kita tudyo patuhan. Pagka na palmanis sin tao patao, ito ay sab kumugdan. Magpalmanis. Ikaw ang kulba na silaas mo, magpalmanis pa kaw. Di na, ikaw tuhan. Di na siya. Yung pangati sin tao, yung palmanis, pimingkat. Di na, bang kaw malaas, di na kaw pinamalaas na kaw. Simpal manis pagganan, marayaw kau patao, labi o marayaw kau pauno. Yung kinatuan. Nauno yan, ikaisa. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuhinang di tumaymain atay sintauyaon lumni. Di tumayma pag-igili ang pagyangki. Di tumayma takabur. Way tuputan sin pag-abbo, way tuputan sin pagriya. Hajumlahan, way tuputan sin mangi alom sinatay niya. May tayad to. Sabab, al-ikhlasu bil-amal. Aun pagkaihlas niya, hakatan akan kanya sin. Unin hati sin ikhlas, ibtiga'u ridwanillah. Ingkatan da akan kay musintuhan, wajib iwan sunnat, impuhungun mo hinangyaon, hangkan mo hinangun in wajib, hangkan subay hinangun mo in wajib, hangkan subay hinangun mo in sunnat, impuhungun mo, inda utun mo, wamang kau karidaan da sirma. Bukun karidaan kau sintao. Ibtiga'u mardatillah. Inda utun mo, hangkan mo hinangun, inda akan niya, bang mayan kau kakuyakan niya. Bang kau kaya kuyakan sintuhan, masanyang kau rihadun niya, ibang masanyang kau haadlaw, akhirat. Biya sinsanyang sinabi iwan si mga sahabat. Insan yang si mga sahabat, tamasa sin Nabi. Miskin ini pangasubo, buko na taod sinsin. Buko ni baita Nabi, ya Rasulullah, mang isabak mo mabiyakan yung mataod sin.
In sahabat mataod sin, bukunin ni pangasubo, bang man tumaw din sin ko. Kaya ni pangasubo, sintaw mataod sin, ya Rasulullah, biyadining kaari ko, magpakuwa sin rijiki dihil ka ko sintuhan. Masa na to ini, biyadiin kaari, double in sin ko ini, double your money. Di sila magpangasubo si biyad. Kaya ni pangasubo na, ya Rasulullah, biyadining kaari ko, magparakan sin ko, inakawayaan sin Tuhan. Bukunin ni pangasubo si miskin, ya Rasulullah, may ta ako ini miskinin sila yung dayahan. In pangasubo si Rasulullah, in taurayahan, matoding karayawan nila. Makapagsarak ka sila, makapagjakat sila, makapanawang sila. In kami miskin, di nauno ininangon na mo. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf sadaqah. Inhinang pamarayaw sarakka. An-nahyu anil munkar sarakka. Amin di nakaumatod pamangi, nakasarak ka na ka. Amin di nakaurumungog pamangi, nakapagsarak ka na ka. Amin di nakaumanaw pamangi, nakapagsarak ka na ka. Wukon sinim piyagsarak ka. Mang ikaw tuwan. Subhanallah. Ayat to. Al-ikhlasu fil amal. Palmanis sinatay niya tujuh patuhan supaya ang kaikhlas. Narang ang kaikhlas, unin natin niya. Yattasilu mubasharatan billah. Dairekin atay ni harap patuhan. Dairekin kabtangan niya tujuh patuhan. Dairekin pangatud niya tujuh patuhan. Di siya umatud sing kalisuan sin Tuhan. Di siya rumungog sin uno. Yattasilu mubasharatan billah. Direct siya po. Ito ini kaisa, hikarwa. Luzumul jamaah. Tutug siya. Piyaghambuukan. Papaghambuukan sintuhan ha mga bariman. Naunin piyaghambuukan ta. Nahambuuk kita harukun iman unong. Nahambuuk kita harukun Islam 5. Ay kau mutas denghan. Sababang kau mutas denghan, jajagahan kau iblis. Jajagahan kau sin syaitan manusia, jajagahan kau sin syaitan jin. Au nambuk masa ha Madina, hama sa sintabiin. Nawa na yung sahabat, tabiin ang gimanti. In ama, piya masjid iwan ina, masjid sin Nabi. Daita masjid Kuba, in maita masjid Nabawi, Madina. Amin, ibting kubul niya. Nagwi man sila yaon nakaunin anak simud. Nakaunin anak simud palom simbay. Ngayon ama, jajagahan unin hiwal sin anak, unin suara sin anak. Sabab in ama, mastal siya sin uno niya. Nakasud man sila, palom simbay. Wala diungog sin ama, naglapalin anak niya. Iwan in kita sin ama, rungin tikang niya. Long sin ama, to pagsud mo. Nakalapal dakaw, Bismillah. Nakalapal dakaw, Assalamu alaikum warahmatullah. Long ni ama, uway. Nalong nabalik kaw. May talong ni ama. Sabab, nakaagad kay mong syaitan. Bangka wala nakalapal, Bismillah sinsimod ko palumbay, wala kau nakalapal, Assalamu alaikum, miyakad kay minuno.
Ngayon kan harap pala umbay. Pagsuod mo, bismillah, sumalam ko, misan way tao halaw. Nalawiaw na nawang unta mo. Nalaw na anak, balik kaw, pagsuod mo, maglapal kaw, bismillah, pagubos, assalamu alaikum. May tayad tulong na Allah. Nasa babin agisin syaitan, adrak tumul mabit. Amin wala nakauno yaon, nakalapal bismillah, wala nakasalam, inagisin syaitan nakura harayat niya, at tindog niya, duminilaw niya, makaraig kaw hataw yaon. Dahil nga sa babyad to, iniwan mo nagdaig nagtug sindum, bang muwala na hinangin lapal yad to hisiyo. Sa babang mo kay nga tanimbay sintuhan, da ay sin syaitan, da pukan mo. Diyakan na isab sinama, nagkaunman, wala di hungog sinama, at bismillah. Laong na ito, nagbismillah na ka. Imatawa. Inatin niya way. Nalaong niya. Pag bismillah ka, sabab, bang kawala nagbismillah, inagisin syaitan nakura hatindog niya, agrak tumul asa. Bihaon, doon kaw matungog, auntukan mo roon, iwan doon, iniroon na kaw kaniya kumaon, inwala nakapag-bismillah. Rayan to. Napagugo, alhamdulillah. Bihan mga tuan, sa hamasan na to ini, mapapaimbihad turagdos. Tiyo, day nga umat Islamim hinang simbihad to. Pagliki-likian pa ka. At ka lang na sumud, gumawa ko rin nga baya, umbasahon mo. Sumud ko pala umbay, umbasahon mo. Kumaon ka, umbasahon mo. Ubos ka, kumaon, aon, basahon mo. Suong ka matug, aon, basahon mo. Bati mo rin nga katugan, aon day sabunhon mo. Imbihad duragbos. Di makaato kay mong syaitan. Syaitan iblis, amin di mo kakitaan ikaw yung kikita, mabuka kay mo. Sa tumtum, mamisan mabuka kay muri da kaw hundungan. Luzumu jamaatil muslimin. Ay kaw mayig, deng harukun Islam 5. Deng harukun iman, unum, iwan ay kaw mutas, unim piyang hindu sin nabi. Ay kaw mutas, unin na hinang sim mga sahabat niya. Sabab amad tinurulunta. Wa ma atakumur rasuluh fakhuju wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na sadyain. Dahil hatuhan, hiatud maun kanyo, pihatud sintuhan, hanabin niya, tinda akan agaran. Iliangan, na, hikatu, muna saha. Pag-advise, i-advise. Pagpatumtum, piatumtum. Magpatumtum inna kura haraayat. Nakajarin raayat magpatumtum na kura. Uni ni pagpatumtum. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bil sabri, watawasaw bil marhamah. Uno pembeta sintuhan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Pagpatumtum ka. Pag-advise ka. Pagwasihat ka. Kahal na yung pagpatumtum, yung pagtayma-taymai. Tanfa'ul mu'minin hikarihil mumpaat. Nawang hiig na niya to. Bang ikaw tuwan aumpa. Way na. Subay tumayma inay buok tao pagpatumtum. Bukulong nga. Kuwan sa ako. Bang naiging pagpatumtum, piatumtumi, naiging kamumpaatan. Dahil nga sabab yan, yung kamatauran, sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Inibaita kaniya, ya Rasulullah, awsini. Advice siya. Kinatuan? Na, imakahinang sintuyad ko. Nakalamod siya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah. Tutusipan mangdakpay ng marayaw, manglanghay ng mangi, iwan patutuhon in pamarat saya. Patuhan halapal la ilaha illallah iwan hahiwal sin pitu ang gauta magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Ini karua pengajian natu diha ayat ini ulun dayaw uning karayawan hatao na maintain niya intuyad. Napatutog niya habaran niya inhinang pamarayaw, mangdakpay ng marayaw, manglangay ng ibang pamarat saya. Hika isa, sababun li falahi fid dunya wal akhirah. Sabab sinhi kahatul, sinhi karayaw, sin baran niya, sin siulagan, harap kapataulan. Aun hambuk tao, marayaw, nalamin niya in mangi pamarayaw. Aun isa hambuk mangi, nalamin niya marayaw pauno. Biya unim piriglo, marayaw, malamin sinuno. Sa inhama sa sin nabi, nalamin in mangi sin marayaw. Nataabdit imangi pamarayaw. Habukun lapal, hapiil sadya. Ikulo yan. Amin way pa in buno sin Iraq. Amin biuno sin milikan in Iraq. Lain itihati ko. Aun na Muslim haula German. Dia din ka Muslim kaniya. In hula German niya kadtuon si mga Muslim dito mag-iskula ula-ulain Arab. Aun Arab dahil hula Sudan na miskin-miskin hinula Sudan. Nakapaghinang ha German. Ha factory. In nakura sing company, sing factory, mataw din sin halong kasusahan. Maingkan, nag-travel na siya pa Australia, pa Japan, pa Katantan, di siya maigalaw mo. Kasusahan. Hamuk masya, piw, kita niya in mga tao niya magahinang ha, company niya, ha factory niya. Pagkita niya in si magpaatay niya marayaw Muslim. Pag-asubo niya, di lang nakita ko kayo mo, di ka magkasusa marayaw ang parasahan mo. Dahil diin ka lang na iwan uno religion mo. Laong nain ako rin nga Sudan. In religion ko uno, Muslim. Nalaw niya, bayta ako sininang, may tanajay ba ko kayo mo? In katanin ni, kapangatod ko, makarhil ka ako problem. Ang paghinang nila nakakanap sin problema ko, ang pain ikaw lang niya, biya, dagbos ang kita ko ron kayo mo. Sabab di ko mag-inom alak. Ay kulo yan. Di ka magsuod pa club. Naunin na ganyan. Hiyaram sinakaman na mo mag-inom. Hiyaram sinakaman na mo mag-uno.
Tumaka nalong niya, baitaan kafir. Pagbaita kanya sindayaw sing ka-Islam, na Muslim in Germany, amin nakura sin factory niya. Nakura sin kumpan. Sabab sadya sin naghinang yadto. Mayta, malanuin atay niya. Ang ikaw tuhan, yadto ang palmanis, kita sin nakura niya. Sabi ninang nila katanta, ninang jahalis. Sa puti kain siya, yun na siya naghinang. Sabab hangkan siya naghinang, ampa niya matawang imbaran niya, iwan sin family niya yadto sabab, halong kasigpitan. Sa jumlahan, nakasuod pa ka-Islamin hula. Nakura yadto. Pag suod pa ka-Islam, nahinang taytayan siya, nakapahinang siya masjid malingkat hasudan, nakapahinang siya madrasa malingkat hawno. Halpa sabab sadya, singin iyagad nin ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas yadto kanento ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sababin siya bang doon buko na club, buko na pagpasyalan. Yadto halawom sin lugal-lugal niya, nagbawas sa sing Quran, nagjijikir, nagtatahajud. Iabutan siya sin tungaan doon, sin mga kwan niyaon, sin nakura niya, nagtatahajud. Ay, kuno yan po. Naindo kayo, yadto nag-uno. Yadto nahihilo, biya saitan, biya lutaw, biya hayop, yung pangadaka. In siya, yadto siya nag-uno. Imaalop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, indayaw, ikamatul amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar, sababun li salahil fardi wa najatihi fid dunya wal akhirah. Mahinang sabab. Masalamat syariah dunya, iwan haadlaw, kana-kana. Damik kiyan, marayaw siya halawm sing kauman, hatiyo-tiyo, pamataod, iwan ha, katiluwa ka. Bang ikaw tuan? Ayad to. Unim parman sin Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat. Imbar iman usug, iwan bar iman babai. Ikulo yan. Bar iman usug, iwan bar iman babai. Uning pangilahan doon kanila, uning kakitaan mo roon kanila yan, ba'duhum awliya'u ba'd. Bagay. Ansarun wa a'wanun. Bang bagay magtabang. Naimbihaon. Bang aun bagay. Bang way. Kala o kanin samal. Bagay samal lang. Bang aun bagay. Bang way. Na. Bediin. Siray. Na ininibukon. Gaman karikaw. Ansarun wa a'wanun. Aun tumabang, aun tatabangun. Dahil, hasabab sin pamarat saya pa Allah Ta'ala. Bukun ini pagtabang sin. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Bukun pagtabang kamusin. Bagi kawan kun. Siyabang kausin ang gatus ngayon. Siyabang siya sin kay man ngayon ra. Pag-ingat niya, may talong na kayo papagsaliin. Kaya nga sabi yan, di na kau pasusawon sintuan, harap mo madtukan niya. Sa sud kau sadya, palapal, wal mu'minuna, wal mu'minat, ba'duhum awliya'u, ba'd. Magtabang, tiyabangi. Maglasa, liyasahi. Uno ni paglasa, uno ni pagtabang, ya'muruna bil ma'ruf. Magdaat pahinang, marayaw. Nahamasa na ito ini. Ini bang bukun marayaw yung kaupirit cinta ulasun. Nakaw na yung bata-bata, grade
umul 7 tahon, bang sila nagpupun-pun, magpakyaw. Diya, hindi maingat magpakyaw, bata-bata yan, maingat ka lang kutong pakyaw kita. Unulong, ni pakyaw, may magsuntok yaw, bukulong. Nakima na ako kuwan niya, uno mo. Alam po, dito ko. Di mabaya. Sabab bukod mag-enjoy in bihad. Mag-enjoy sila rin di. Komik-komik tao, komik-komik sapi, komik-komik saitan, komik-komik... yan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah. Impagtabangan simpiag lasahan, impagtabangan simbar iman usug yang bariman babae, hikaisa. Pahinang marayaw. Magdaat pahinang marayaw, maglang hinang mangi, inikato wa tuqimus salah. Tumunay sin sambahayan. Imakainin o masanatu ini. Aw nagsasambahayang ni dari nga pagsambahayan. Yung sambahayang yaw nang exercise. Bang mo kaya ingatan, di na lang nakakunahan ini. Kuno yan tuan. Asal da kaulong na sambahayan. Nah. Wa tuqimus salah. Tindukan in sambahayan. Sambahayan Jumaat. Sambahyang sa kawa waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban. Aw nambok sahabat nangasuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Mga subo kami kay mo. Ingkatan hinang inimarayaw. Sa unuin hinang nakalawin dayaw. Pagbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. In hinang nakalawin dayaw ring kataan hinang sambahayang hapanagnaan waktu. Inay kayo. Sabab aun tumagad, aun takaran. Sa upama, nakura. Magtungon ka iwan sin nakura. Unim marayaw tumagad. Nakura atawa tindug. Bang ikaw tuan? Unim marayaw tumagad. Tindug. Suwayad tunayin tindug ang pamadtinunok. Insyam bahayang. Suwayin kita makauna. Dingawak. Kaya nga sabab yan, isyusin tao. Di makajaga sin waktu. Wala pa sin waktu yadto na siya. Intikang niya rin habay, pahala. Inlingkod ni halaw si masjidhan, siya siya lingkod unura. Naimyad tulawlihan. Aun day sa pahala, aun sa nakawid day nuno. Bagi kau tuan. Yan. Saltain sambahayang. Kaya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang muna ka din sambahayang hakabayaan sin Tuhan. Karausan mo na imbaran mo puun day ngakatan mangi. Inna salata tanha anil fahsya'i wal bangkimugdan yung pagsambahayang mo atulan kabayaan sin Tuhan, karausan mo na imbaran mo puun. Mana sin puun istapun. Mana sin istapun karausan mo na imbaran mo lungguun. Ay ko magkadto, ay ko magatud, ay ko magdungog, ay ko magkaun siniyan sabab mang natuan imbihaon. An pila na. Ikatu, ikaupat, wayu tunajaka. Lijakati fa'ilun. Tumuyuin tao mag-usaha. Tumuyuin tao lumag-alta. Ampa siya makauno. Sabab di siya makajakat bangway. Yung magjajakat tagasin at wawaysin. Biyadin, awsin. Nabiyadin ka makabaksin. Maglingkod-lingkod sadya.
Pamsu fi manakibiha. Panaw kamu habaw singgumi, pangaun kamu sinun. Nah. Ito. Sabab, bang aun mang dirihil, aun dirihilan, malasaim taunang dihil, lawiin la sa sintao kiarihilan, lawiin la sa sintuhan kanila ruah. Ang ikaw tuhan, na imbihaw, na sumunod di kaupat, wa yuti'una Allah, even wala siya nalipara, nagtaat patuhan. Wala siya nalipara, wala siya nasasaw, sin makasasaw riya dunya ini, nagtaat siya pa uno. Wala siya miuta sa katan, pakaradyaan niya, nagtaat siya pa uno. Wairuun hinang niya, asiwi iwan dakula, pardu iwan sinsunat, malaingkan, iagad niya sadya, piyagtaatan na yun. Wa rasulahu iwan piyagtaatan ni nuno naraak sintuhan maun kaniya uno pembeta ulaika mga sila yadto amin nasabot hinang yadto nang daak pay nang marayaw nang langhay nang mangi tiunay insambahaya nga atulan dimihil jakat nagtaat sila patuhan iwan parasul nila ulaika sayarhamuhumullah. Sila di mga tao kalasahan sintuhan diha dun. Kung kau kalasahan na sintuhan, palasahon sintuhan ni nataas langit. Palasahon sintuhan ni nyari habawaw singgumi. Sambil ista halawang singgumi. Ingkatan katumbu-tumbuhan palasahon sintuhan kayo mo. Uno pa, Inna Allaha ajijun hakim. Sa bunal to din Allah Ta'ala yung kawasan niya, mangdaraog di pagdauhon. Kaya nga sabab yan, aw nambuk masa habagdad, timpo puno. Laong sinhambuk si Bilyan pa imam, tuwalong niya, hindui kami, sindua di makaato kamoin ato. Nalong sinkwan, lanuin atay mong pakatumtuman. Allahumma inni maghlubun pantasir. O Tuhan ko, ikaw imang darawg di pagdaukon para uga kami haatunan mo. Adi kuno yan. Inna Allah ajijun di pagdaukon mang daraog nabihaon naraog na kausim mata mo naraog na kausim tainga mo naraog na kausim pikilan mo naraog na kausim badyo mo timaas na yung daghal mo hapag kuha ng bihan sabab buay ang badyo mo bang ikaw to ha inhino ka narwa kabtang na Allahumma inni maghlubun pantasir para uga kami utuhan na mo di kau makaraog dahil nga sabab yan imbeta sin Allah Ta'ala wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa hinang kamu sadya kamu sinipangatunyo kanila uno-uno na di kagunahan kaliuhan min uno sa pangatu sadya kaw magparaog kay mo hisiyo. Ayan. Hakimun iwan in Allah Ta'ala in syara' niya adil. Hiukum kau sintuhan papag-ibadatun kaadilan. Pianaukan kau syara' sintuhan papagsambayang kau sinsubo kaadilan. Pula-pula mo. Way pa'y sambahayang subo, doang karakaat sadya bipul subo, unimbeta sinabi ka to, rakaatayil fajr, khairun minad dunya wa ma fiha. Induang karakaat. Hari pa'y kasambahayang, hari pa'y katindugin sambahayang subo. Duang karakaat sadya sunnat, marayaw ring sindunya iwan siluun niya. Nasa kalituan, mataod pa rin. Bang ikaw Tuhan?
kabtangan niya to sila. In hadis yan to, hadis sahih. Sa tiyo-tiyoin na magbog. Na, kita. Yan. Ajijun hakimin hukuman sintuhan adil. Dahil nga sabab yan, bang muya ka din hukuman sintuhan, ikaw na yung tao marayaw. Na wala man iakad sinta yung hukuman sintuhan, uno na. Bang ikaw tuan, lingog. Di mabayan Allah Ta'ala silingog. Na. Uno pa yung biyayta sin Allah Ta'ala, hadis. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila tiyunay sin tao, inhinang pamarayaw, unim baita sin Nabi. Sadakatun minas sadakat wa ajruhu kasir. Sarakka, dahil nga mga kataan sarakka. May miskin, balikan na to, di makapagsarakka siya. Sila yung sarakka. Sa kawa, katayang babawan nila sin sarakka. Amok masa, miyad yung miskin para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, yung kami miskin. Mataw din karayawan sindayhan din kami. Makapagsarakka sila yung kami rin. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasbihun sadaka. Tahlilun sadaka. Impanasbi mo sarakka. Impagtahlil mo sarakka. Hindi ka to subay mawapat na pa mga magtatahalil. Aw nakaasubuka ako, may tayo lang na tuwan yung magtatahalil, maglinggayo. Nalang, kumita ako na subuhon, hindi ako maglilinggayo. So, ay sila lang kinasubuhon mo. Nakalukalulong na umbi ang mga ko. Nahangkan sila maglinggayo, pasalan lang na, sinla ilaha. Sabab, kapangadji nila, yung kalima, yari habaranta. Bang ikaw tuan? Di manjari. Laysa kamislihi. Sa maglapal na sa jakaw, la ilaha illallah. In lapal mo la ilaha illallah, mabugat deng sin langit iwan lupa iwan sin luon na yung pahala. Nakapagsarak ka pa ka. Adlaw-adlaw, anlisan, pataurin tahlil mo. At-tahlilu sadaka, at-takbiru sadaka, wat-tasbihu sadaka, wat-tahmidu sadaka. Pagsarak ka. Na, amo yatim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, uno peng karayawan hayin, iwan sing kangian. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta ni hadis, Inna Allah la yu'ajjibul amma bi'amalil khasa. Inna Allah Ta'ala rin niya siksaun in majority hahinang sinambuk siyulakan. Hambuk sinang sintaw mangi. Atin ya, aun hambuk taon naghinang mangi, di malapayin mataon. Sahingga in mataod kagausan niya langon in naghinang mangiiyad turit niya langon. Wa idza fa'alu dhalik wa hum yaqdiruna ala an yunkiru in sila mataod kagausan nila langon in hambuktaw naghinang simangi sa di nila langon tuliriton nila biya simbiyaon mind your own business para tungan sinallahu ta'ala siksa ing kamatauran hahinang sinambuk siulakan sinwala nila hasabab wala nila yun wala sila nang lang nayarituan na masa na po asbiya kato tanyo piya pahil-pahil inanak di da akon mag-ibadat di da akon magsambahayan di da akon magparayaw addat so bay tadyajagan to inaddat mo yan di kabayaan sinakam bukon si puhon, bukon
Pag-amahan sa gulgulon, wala ba? Nang ikaw to, ang pagway sinama din nga masjid, sipog ko, sipog niyo. Di man dyan rituan. Hanunot, bang ikaw? Kaulan, karima. Biya dasing kita anak, tungod pa kabtangan pamaas, kaulan, karima, kabtangan uno. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wisdom yung kabtangan. Ayan tuan. Na, uno pendeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Hapal man sin Allah Ta'ala. Falamma nasu. Ako tika. Liupan nila na. Kaya lupahan nila. In-advise sin Tuhan. Di nila na hinanguning kabayaan sin Tuhan. Insara sintuhan di nila na agaron. Inda akan sintuhan di nila na agaron. Intiang kisan sintuhan di nila na agaron. Anjayna allazina yanhawna anissu. Hitangkis na mo parman sintuhan. Palihalaon na mo. Salamatun na mo. Mga sila ng langay ng mga. Wa akhadna allazina zalamu, paratungan na mo siksa mga silaan niya. Mga sila ng laog. Aun dusa si manusia, patay na nagdusa, indusa niya buhi pa. Amo na indusa paglaog, pag-anyaya. Miyatay na intaw nagdusa, sa buhi pa indusa niya. Yari pa nabi kabibin, yadto pabuhi pahadlaw susugon. Az-zulmu zulumatun ila yaumil qiyamah. Indo sa paglaog, indo sa pag-anyaya, sambil paadlaw kiamat. Tuyan Tuhan. Na. Fa'anzayna allazina yanhawna anissu. Pialihala na mo. Mga sila timangkis ding hamangi, nang lang ding hamangi, wa akhadna allazina zalamu, na piaratungan na mo mulka parman sintuan dahil diha dunya sambil paadlaw akhirat, mga sila ng laog. Bi ajabin ba'is. Sinsangi siksa. Sangi siksa dahil diha dunya, iwan sangi siksa adlaw kana. Ano yung sabab yan? Bima kanu yapsukun. In sabab niya, in kaunan nila, gimwa sila rin nga pamarinta sintuhan, gimwa sila rin nga kabayaan sintuhan, iniagad nila, kabayaan nila, napso nila, sahwat nila, ibog nila dunya, simbukon ini makaibog. Na mura-murahan, mga anak po, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na to dito, impangadjian na to, na uuhon na to, injasad na to, tumtumun na to, suway aun ibadat sin jasad, iwan aun ibadat sin nawalihan na to. Na mura-murahan, bangman kita niyo, ini ianugharaan sin Allah Ta'ala karayawan, dahil diya dunya, iwan paadlaw akhirat, salta pati buton kita niyo hay ng marayaw, tumangkis kita niyo ring hay ng mangi, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلا الله